Kwamanye amakhaya izibaya zimila imbuya, kuphela enkomo, kwaphela mbongolo, kwaphela hashi, kwaphela mvu, kwaphela wena mbuzi. Akukho lutho, kodwa labantu banamathongo akubo, labantu banabantu bakubo abangasekho, labantu laba banamadlozi. Owathi mayehamba lo muntu kwathiwa ubuye uzogada abantu abakho, ubuye uzogada isalukazi sakho, ubuye uzogada umndeni wakho, ubuye uzogada izihlobo zakho. Kanti njengoba kuphela impahla esibayeni bafowethu, kuphela yonke imfuyo kahle kahle bagadeni. Noma ke amasela eseza ke bafowethu ezoyithatha, noma amasela eseyithatha eyidayisa ehlangana nabantu la endaweni beyidayisa bafowethu, abasezi nangephupho ukuzokutshela ukuthi hey uBhasobhe ngelanga elithize amasela akha uzungu lokuthi impahla zami ziyathathwa. Uhlabula uleke, uhlaba umkhosi ukuthi baza abantu bacuphe endaweni ukuthi inkomo zizothathwa ngelanga elithize. Kuvele kuthuleke nje ingane zakwethu engathi akuzona inkomo zabo. Lokho kubufakazi ukuthi vele mangabe sebehambile emhlabeni abasazi lutho eyenzekayo phansi komthunzi welanga, vele akusezona inkomo zabo, sekuyinkomo zabasele. Yibona ke abasele akumele babone bona ukuthi lezo inkomo lezo bazivikela kanjani. Bangitshele nje ukuthi lalela ngelanga elithize uzungu selwakhiwe lokuthi inkomo zasemambatheni zizothathwa ngelanga elithize ngesikhathi esithize. Cupha-ke nawe ucuphe iy'nsizwa-ke nilinde. Abasangitsheli bafowethu into abayazayo nje ukuthi bazongifuna inkomo ukuthi ngixolise ngenzeni ukuthi inkomo zabo yithathiwe esibayeni. Bona bengangitshelanga ukuthi bayeza bazothatha inkomo, sebeyithathile inkomo, ngakhonjwa ngey'njumbane, mina ngakhonjwa ngamavolovolo zathathwa inkomo. Sekufanele mina ngixolise ukuthi mina inkomo ithathwe kanjani, ngihlaba inkomo nembuzi ezimbili ezimhlophe, ngixolisa ini? Nina nini bayafika lapho bathi usibanibani ngoba bengayiphethanga kahle emhlabeni udinga i-dry clean, udinga ukugezwa. Agezwe ngani umuntu ade dayisa iy'nkomo zakhe edla imali nabafazi ufe ngasenankomo la ekhaya? Iphume kuphi-ke manje inkomo ye-dry clean nembuzi ezimbili ezimhlophe zokumgeza lo muntu? Nini lo muntu seyakhushula kufuneka inkomo ephuma la ekhaya? Nini lo muntu hayi bafowethu uyafakwa emndenini? Hayi ingane zakwethu ngeke. Nini lo muntu kumele simxolisele ngoba kangenile emndenini? Abamxoleli ngani umntanabo ngoba nanga umile phela esangweni thina simboni bona bayambona. Ngithi ingane yabo abayikhulume phela bayiqede. Singenaphi thina esila emhlabeni? Ngingenaphi mina emacaleni ayenziwa ubaba ngingamthumanga? Ngiyingane mhlawumbe ngingakabikho nasemhlabeni. Ngisaphinda bafowethu, ongaboni uyozabone, nongaboni uyozabone. Ayikho lento kudlalwa ngathi. Ozongiconvince mina noma ozokwenza ukuthi ngiyibone lento yedlozi namathongo ukuthi khona into asiza ngayo, usazozalwa bafethu, akakabikho emhlabeni. Ziphele izingane zomuntu ziqedana zodwa ngenxa yemfuyo, ngenxa yamafa awashiye yena emhlabeni engawabanga. Ziphele izingane zabantu iqedana zodwa. Izingane zakhe uthule ethini yena lapho ekhona engezi ukuzolamula abantwana bakhe abaxatshaniswe uye. Abantu abadala bayasixabanisa bephila, abe noqhekeke kube khona izingane ayithanda ukudlula ezinye. Uyothi esuke lapho seyadlula emhlabeni seziyasala izingane ziyathakathana. Lento iqalwe uye. Akasabuyi ngani ngoba phela uyidlozi elihle noma uyithongo elihle abuye azoyilamula lento. Okunokuthi alamule lento uzobuye asitshela ukuthi kumele sihlabe inkomo nembuzi ezimhlophe sixolise kubangena umsindo emzini wakhe. Kube kuwumsindo oqalwe uye bafowethu. Kube kuwuyo osixabanisile oshiye esixabene la ekhaya singazwani. Siyakhula sathakathana la ekhaya, abantwana bethu abazwani, sifundisa izingane ukungazwani ngenxa yakho umkhulu, ngenxa yakho ugogo ongasekho emhlabeni. Siyabona bafowethu izitori iphuma la ko YouTube, ogogo, omkhulu, obaba, omama bamakhaya bexabanisa izingane zabo. Uyasuka lapho uyadlula emhlabeni lo muntu ushiya izingane ezixabene. Akasabuyi ngani manje azoyilamula lempi ngoba lempi le uye iphendlile. Ikhandwe uye lempi.
okunokuthi abuye azokhuza lempi uzobuya azosifuna into esingenazo. Ulambile, uyagodola, akaphumule kahle, ufuna ibhodo lakhe, ufuna ijazi lakhe, ufuna umshayelo wakhe, ufuna ibhayisikili lakhe. Bafowethu, umuntu ongasekho zonke lezi zinto lezi uzenzani? Nanku nje umbuzo wami. Umuntu ongasekho zonke lezi zinto lezi azibalayo ukuthi uyazifuna uzenzani? Cha bafowethu, ngisaphinda futhi. Ngithe ngithinta injula, ngithinta izimpande, ngithinta imvelaphi. Kodwa nengixolele izingane zakwethu mangabe ukukhuluma kwami kube namazwi anenhlabathi. I am very concerned. This is a concerned citizen as South Africa. Abantu abavula amehlo balibona iqiniso njengoba linjalo. Ngiyaphela lapho.